Bandung mangga aya dewa emangnya ya tukang jualan bakmi nu bukan nanti di rumah tua si kaki eta orang pas tepi talah sesane ke bakmi nanti tapi nanti bener-bener premium pisan tingali idik bali 50 juta kali barudak ya temannya ngana teh perpaduan antara mie di si topping nanti bener-bener menyatu dengan baik kemudian si jamur nama Malaysia bener-bener diceluk-celukan pisan dina mulut si kami teh namun hayang ngape pisan mah tinggal pesen si burger atau si nachos nah barudak alah si daging teh bener-bener ngepost tapi bener-bener hipuk itu kumaha ya teh cenah ngajelaskeun namun ngeunah kieu tong ditanyakeun si nachos nama Malaysia teh tinggal aing mau nya asa serasa kadaharan di mana ya teh padahal mangan di Bandung atuh fresh puguy emang bener-bener ngepros pisan buat para pengabdi sangu mah kalau mah di oge nasi campur nu kadaharan teh bener-bener digula gawe dicampur-campurkeun si kaki eta sareng disilawekeun teh alah si aing mah mending ngeunah pisan barudak jejeli asina teh waduh kan teh mending ngeunah pisan urusan di koroma tinggal disebor aja pakai kopi es krim atau minuman unik ya dari mereka ini mah tuh bener-bener otomatis menyebor di korosi kami